they say on so why an attachment in dinner and send yanka omunina or more bird mamani amakotote so for so tan it is go pien cramemuso David David in so what you say we see a guy a maniama a gukon and nimupa producers and no man and 70 be a day bro and Quantabisa Isaac executive producer no see young Quantason John many and so a brimu yadinayane wa and a driver ni besi war as a answer na kokosati freja was assumed the enti only divi that obedi ngudam anabola so no dia ni obi ampe no makoto akon ntumi musa no question bia the send kokosati ni din no on so boy chi dom adumadi no ekọ tote e de maye ne ofosu aboaje amase de mekache on di saa na eye ejammo no wabo ni soja ami shirt pa na soja foni hia na bontrima nka na so be ye no ode ni nchen ne ne yama na gugugu ne ho agese ene adumadi ne be koso pa kwaku bibia boko de kwaku bibia boko manfo no mo so ma fe okay no mfa chef di de sanity se edem de edem bibia dem manfo no mo so ma fe mfa nche enura am se nipa na no course wa nipa nyaaye pa yo ku eduru me bi ho no ma nipa no man ne nam wie mu no asonhye ne doso nti ya na amanfo tie ye futu semi ene ye nsem na special brochifo mfa nche no nipa bebre fresh e o ntie nka na fide de ho ni tuase Ghana ha no ade bia baby e be ko toten pa na nya Ghana ha dan check kakra bebem because of latin system no we create dum light we na wa de bi kra sei tina Ghana nipa ba ko 40 etimide electricity ko to dey papa na kokodu enti na ya ba yanko ba bia ya wa ha okay yanso ya tempenten kwa technician for na tin yanso so ya ye kasa yanso ya bre pa because course wa yenya no enya se ye fro ni esan enti enne we de ye nye enne pono be bobribri eni azagoro so gwa yenko anim ye kwakwa anim da bia sɛ de meka cho metena se ya maka mama kama sem efri yade ne sɛ nti na ohene esuaye a wase bi suame yi yade ne me wo wi ase dɔɔso ne nso ohene suaye a ode yi yade sanse yade sika wo hokra na o yale ya ni gye didi no ya na ho odene ovese mu ofe ne sɛ o yale ya sɛ be ya betu kwan kra ya asem foforo ne sɛ nti no ya metena se bia me bese yade no me kyerɛ ba bia yale sabia papa wo na wokɔ na ne ma kɔtɔte ede ma ne sɛ nti na me kamfo 21st clinic dia ma sɛ etumirika wo na ko 21st clinic e basi yateka yade nko ade amen tena fi sa 21st clinic for maya sabia no wo hwan adabra ka ba bia so mpa tv we me ka bibia se eso sisi eso to ase untini mu etwon ma mo na nteketo bia no wabu mu ase sa untimi nko nto aso a si ateka no elidi nipa to stroke ne senti no omagye ho omogye ho me na ache se yade omosa no ano odene edom se yemo amane se tumnika fa wa yale hwene bra na omonhwe ma na ne ma nkotote mfama 21st clinic for na so mko pie Europe mko bo adwuma papa South Africa sem piem ho nso so mko di dwuma so ase so masa aba o Ghana memu a dwumadi no antimi srew o maame bi asiateka age na boso ukunu bi oyiri bi oba bi asiateka age na boso na nkura ni timi yomo tumika fabra 21st clinic emu a wasi hunu no boase yeye akra yeye sunya we nkranza yeye na tachima so yeye edifa number na fro penjire mu achen wi om de bema o number ya 0249 311 0249 311 na woko wanim 3A co capsules for some kanto se koko ya na eteto tumika fabra down na ne mankotote emfa mawo koko ne si utu ano sa ama oja anan a wo bre me pacho ama ne be ma wokosina nim asesi ano asan wachi koko timi ya setimi abe ma me yemre nti pebinom na ne ma emo a na bibia nkotote emfa mawo koko ya de na mo bi pusa na ni saa koko no sisi obi wedi ani mpacho yalefun etimi se ni pedua no obi wa na etim ne kon achi me pacho nom 3 co capsules ni bia ebe pone se pone na asomdie de aba e de ama pa obi ja ne nan ya na mogya de akire koko timi ya saa mpacho pedro bi na nom na ne ma nkotote emfa mawo o to na sa de obesi anom no openchiremu ni ya number ne 0546 107 0546 107 kitima wasi tumnika bra buakwa unya bedu abuakwa materis asore na chi ha ewo na kitima ewo wasi fa brother ade wa boso mpato awo ho ayede amane ma nkoye mfa mo abrabom sa me pacho tumnika na bra na kache yade be na etete wo eha ha wo amu ani ha amu atoba ha amu abamabuo kitima so wosa
was spiritually near the attack no crowd or tenete fis watin habanka and ubi otin habanka biaso we ni waso they send the fabula bedan nan yete obiano e ye hunamu dia ye hunhumu dia on tenetem fama the number is 0246 914 717 0246 914 717 frena wo jeoso na eniema akotote dia ma the Frank Hotel the France Hotel the France Hotel sa hotel we wo ehwan braka he ya ye mfichire he ya na hotel ne wo na anije sam se hotel no mo dem efe papa uwura room sunimu a asa wo abrochire na ebo no so da fom na omo sa wo restaurant so nko a menima aduane abe wo be wo da omo nyama ho uye Nigeria ni a ombe yawo ebe ya mo adi afili mpatro hausa ni angonani da go mani frafrani ni odi akole ni odi abetie ni odi fufu ebi a kire wa amoso omo ye de amount mpatro odi birthday upe baby pedi na wa akono ewa hwan da braka mpatem ha mpatro di France Hotel ombe ma baby kama pa ukotwen oba ne metwen o mpatro di France a ofo number from bebuku dan oba no bombe welcome be ma no bombe welcome no na nso ayi afa honkora na wa be hye hoboko na niam akotote di ama oya ne saa eboa ma niam akonanim eboa ma niam akosoro eboa ma watima bobra na ko anim ne senti no the frank was me model hudin country say from number na from nebeda hotel papa or number is 0549 582 099 0549 582 over the frank for mojo so number ni biom so 0595 371 597 ombejo so amaniema akotote diama tabita clinic se men kanjo se eba massage mpa ma nipadua na sisi ne ho so na wagina brane se bema ana oba mepacho wo se omo ho wa mistake e Cindy's junction omo wo mepacho e sokoban kwazo Cindy's junction ukodu atabita fo no be hia awa atu wo se tabita majonku yam ya mapanta meko achi e hotwetweme edimesiro mu ntwetweme ma ne yam nsisi ne so a mepacho mbe ni nyina de ama afa tabita nya no nkwa me de yade ka ho bae yade banya wo se mepacho ya na misisi mitumi nwe mesese kusikrante se ba ewe me pa ombe ho ayi yade we de afiru so o chest ta ya oya mpacho tia foma na anase adufu o tena kema anase ahohoro ye mia na atom mpacho fibro typhoid ani asichire yade the frank friends tabita sani nyina edi mpacho tumidika hu tabita fo o number is 0260 919 6219 0260 196219 0260196219 omoje so no akon anim amaniema akotote e dia ma Diamond Scientific for omobo aduma o omonom di donate abasa eduro we a boost to me system na Diamond Scientific for drone esa yale wa makomako aduasa omukura ye no muni ani daso sa omo ye sensa yade mienu pe na enso ewie ye na dance die ni nua nom de ye ni ntino we na beto ose mebu mi sa na mete yawo ayera we na beto ose me yamugoro so ayera we sina me kokobu pie ayera enti ne amoma to di se droba ko esa yade aduasa ne sa ntino omse tobi no ma ko adwaman so from number no nom nche okan befa so abenom no o number no 0246 727 677 0246 727 677 from omojo so na niema akotote ede amount we eni nduru a yede bro ni akadi akira yede beba mpacho fa number ni tuye ehia wo na mpacho eda china ehu be hia tikipu number no na etime eko efa eko wanim da bia da yetrase ni yantufu ani anya de yetrase ni yantufu ni ene wani ni ye yetrase ni yantufu ni ene anka ni ye edibajo de futusem no etwum ketu abi enne difu abeduru fi ha o da bia yare ne hye da bia ne ma wo bia nkoye ma difu bo wura mu a oje wa finimu o entina wate waso de amadifo ebra oba bejo afiri wa manem nkonso bi da wona na wonsa no obesane wo no ifira futusem ni mu pe ene difo be kwa kwatwen komo kwa kuna no ya asem bisi yo ne no ne mafutusem na ya twetwe won komo kwa gwasem ne yetia wape papa bi na frɛ me no wo ka kyem se ofo obi ayade bi na ahame amzo oluma ya dai waso wo ye sofo wo okọ asore na wo ya asole panyini na wabọ brasi ni fia wa wale yire baako wose na yire baako a wo ware no ni akoba ne se ompesa ntawanta wa bebo ne yire ntem wontimi nhya ne ho so no so ompesa o wale bi ka ne yire ho enti wasi ni fie be nan ya ne yire nim esiye pa e correct oso fa me na wo kasa kumase adum me fie wo ho ofa me na wo kasa enkran me fie wo achimota overhead ne side ho a
and was also of a beam me fears us our takorade if you mean some way media but a secret one at the end it will kumasia or me more money because me come as much with him pa na masole baba ku ya tuna free baby awati onya sika han dan and of for can some never too many na e me mobo and I'm just a secret place here obi enemy makoma ne dan ba ko na ho na we na ho na ya me de me ga ne ko because hotel kura de ko nipa be ko akoka ho asem di mantam obi enemy me yere because me go kire ne fie ni da di so nya mprana wo ko mususu se ja oba ne ne te no di ho na me ye me ne man kakra wasi afi odi akura ne ko tena ho na wona ho bia odi ne ga ko ya oba asoli da mu a mpanifo afre na sinkonya sofo tim adaya they can say one man baby te na onim so wawale ni moyire bada bi o so change ma o baby ade amanete na an meka na ya amo a daachi unya nkwa obeyira nti obebo ya mane ase yentufo na twu mfiri sa abrabo no obi a wawale de ensem fata nti de kan asem a wababa beka no na yese ye frɛ se etesa ɔse ne mpanimfo onso gitum ɔka no kore mpanimfo atwinanim pa nti obusa se ɔye papa na ye ana ɔye bɔne ana ye na akoa no kora wontu no ana akoa na ye ne kra ho adwumenti onya no ma ne ntena kwaguwe ya asem kɛse pa edadwa so a mepɛ se wode wonte ho bɛba na afi ya frɛ tiefo no so na kakra om so wɔka no ɔmaka media no kure ni wɔka meka kye akoa nse meka kye nse akoa no obɛyɛ yi na ɛbɛkyɛ muaya me de ma na no sa brante no ni baabi do ma na baabi dae no obɛyɛ nso ɛbɛkyɛ edigwagu na sa asɛm ɛda pono so no nti mesere na yafutu sɛm no ɛhɔ na nam pa ɔse ye hwehwɛmu ye obi aboawo secret o hɛ na yere kama ne yiri ni asɛm ɛna watima ate akɔbɔ asɔle mpanimfo amane amane yere ate ɛde ntawatawa ɛba fie nti ɔno osu wontu no ana waboa ne nyame kwan so nti wonya no obusa firi ofa wo ko tatie mafutu ni ameka ye fana media meka kyenza akwa no obeye na beche nyam ka kye na ose ofa na se we die obeye beche ne mami mu aya mesim dia metima kan no edigwagu me uzo aso manu asem no mu odi no mingo agoguko ena foto jam no ena foto jam ko pa shema mami yo da bi mempe ma agogu dia meka bia ha obi wo aba ne no so abeka ne uni majuma unshuro ni mami ncha vera owabura so okay enwa ba hye topa de we weekend ni ade amafo yi kese nyina no oho na yede okay omo ye hyeto ma wo mu nyina the vera baby obi otie pa anya ije kura na menche 2 cent okay ono so ye menwa ba ko a me ka se mene ni mienu ni abre pa ba na nyanko pa che ne shim krumu an na de edi si dan ne de bo containers de o kwan ya so 2 cent ebi obi a me chia ne pa odi for someone so ofi hande okay odi for me chia no na ke adu gas and oven baby ake adu obi anso ye chia no kwaku na sam na odi aba no se papa yen so se sike mo se ohia madwendwen me yonko pa ade we ehia e madwendwen pa ya na obi se ohia da bi ade na beto no ehia e madwendwen yeah nye se ohia madwen sa ehia e madwendwen asam na the moment na ato no ehu hia madwendwen a odi ba ya no ntina aboa friend say achechede ne opete na danfo ne achechede danfo ne opete ya onya yie wo soro ebeka che no na chese ya so so de dika na meba okay e mo uba na se mini wa me de ade bi beto ha boto bi uba na mini wa no ma bo modern na dikan fa ko ma pete ma me se me nam kwa so meba okay ti pete so ba ye na asroboa ene nya ayi okay enti no samwa ne miensa no achechede namfo ene omu miensa ene omu mienu na obi onamfo mo nim dua afro so ne namfo enam soro no ano no enti tama asrobo anya ayi no pete bibu sa achechede se na ebede na ayi yakoso asemu die ehia e ma dwendwen to de mane hawo emu memeba nti wo de dikan na emu made amede koma asrobo ano oba amede be hye botomo ha uba fa koma na mame na me so me nam kwa so e de meba okay not me say so no na hye boto no nto ma boton so de froso koma so asroboa meba wadam fa chechede se me fa di ni kamera no no so e de nam kwa so ba o si yo to de ma ya asroboa so boto no na wo hwa de kro ya sha chechede ne hye mo se me ka se me banyame na mabai
nti ade bia no ehia madwendwen aha mabedu tinya na manfo kan se ohia ni ohia ade na ato no ne hia na madwendwen mama nka se mikwaku asem no kra ba akopɛ papa na sisi fie ɛna wawa na yere baako ɛna wagya fie baako ano de ye ono ntamu asem omo ne re na mane nti ho na ye de wɔkɔhore onya bia na wɔkɔhoare ɛna na sɔreba ne ho kyerɛ ne wɔda ho ɛna wɔkɔyi da no flat amana yes papa was wo kuma resa na yire nhunu da efie miensa nyina na yire nim no nkwana na yire nim ana kyerɛ sɛ ɔde ne kɔtena ho nti ɔno no so nya ayi ano akɔhoare ti ɔne ne mienu nkwa na ofio de wo mo ntam de yo mo asɛm okay sɛ nyamso obi aba kɔbu na konta ba ti memeta me ne ko kedwamre san ya ye kotire batire ya sɛ be ke koto adwunane a wɔde ma obayi a obayi ewuji adwana yo ne bye no o sa kan prono tum sa ai o da bi se ne tete asem ke koto adwane de obeba na adwane no abre ha nti menene mi enu nkonta no obebu ne de mi mebu me de ti gedi gwa zo kan ne wosomba ha ana me ke se sa asem bi safa so ti ko hina asem bi pono na me kire se wo sofo ama wodan wo wa ho kire mo ama wodan so lepeni ɛna ɔma frat na wotim ɛna ɔno de aka na ye ne dia eti osore ho na de ohore ne nam na nipa bia ma me ka asem kyerɛ so person respect o ye pa ntwempra ma yire hu ɛnyɛ saa na ɔyɛ aha ɛnyɛ no man si wo yire nim prim gwagwazo asifie wɔ nkran kumase ya na obi otakora do kom gya na o me de na yire pɛ na de ama na bi ti de ba asem bia akɔfa asem aba eti wo na nyɛ wo business okay wo di kan asem wa na nyɛ wo business hwɛ nyankopɔ nyɛ obi ade o yeah ye nyina ye dia emra ne da ho okay wo fa so beba me nkyɛn ene kwan ne mienu ba ko wadɔ so reta ba ko susu afu na nkasa ewom wo se kwan ne we nsu ne ye wo pɛ no afa so edie nti na sese me se be mpre me kwa sɔre kwa na me sofo eno ma o ye nkoyi a enye me business ti asemo bible se mama mu nya me ho ahyiahia mu meboa e wo kan bible no mfifi won e ba meboa fine ana makwa asɔre nti sofo ne no ma wo ye no mimi dia me wo mu ni se asɔre da na ye kom na nyame dia na nyina ye kosom no nyame sofo mfa na ni hu no ya dum bi na nyame de dum nipa so ti ase enti de me pesa me kan nyina ne se sa se sofo pani na oje me ka koka cha sofo pani fo se ye sofo de bia wo hore na minim ne yere na me so mintimi ntina ho ti ase de mo frɛ no na yesa odi fi kan asɔre na se odi anya sa do pesa o te me so anya business mea kana juna me yini no ma to agwa bonte okay ka we do me pam no gwagu ja nkwaje hu ne hia nkwaje ben nkwaje hu so nkwaje na wo ye nko ye fa se de obo afode ne a mpese obewu aba wo na mewu wo betima je menkwa gwagu ma bu mfu obi asem ne ye jeje obi asem sese eno ma bu ha sa de we ye koso nipa bi panipa ho asem ka dodo gwagu me ne na mi maka cho sese me se me ko di fo sam woni woni ho a ne yire na wo ho a mecha na ye bedi nkomigina ho ba me ngia konwa so nyu adamfo sanete me ko me nwa ka adwamra no woni ho a minim ne yire pa na yire so ni me pa but the ko be so ko ma metim ne ka adwamra di no metim ne yire ni it better na wukunu ba so me ba won frɛ me ana me frɛja ma ba me ko simple eti no ma bi wanya o business enne nipa bebre wa sorry dem a o ma shantale cha sorry dem wo mu di sofo ho ntro ukura de wa ye bone cha sofo no yeah wa ko kan kire no wa ye bone so so gan wa se we Kristo ni ade we ye genneti akodu ba bi a kwaku ehwe ni ye de ye kan se na ye ka obi de yi hwe e wo bebre o nipa bi atwetwe apia atwe nipa bi asi omo an so twe apia se bi omo sofo na sofo we wo kwe we o TV shi we o radio shi masa aye wa sembe wo ko ye no wa mfa gidi anko nti wa anya hwe obi su ko ya aboa no wow obi ko ya aboa no so ati ase yesi se be mpredras obi asofo ana obi anya ni munyam oni krom kwakwa asem we ya asem eti dem so me kan se bia na ye kan me se Yesu Kristo ko edu mebi o se ja makapo ensam nko ono aso na ka so obeko eno ma bi ho no mo a enye o business woni ba bi da edieti na wo kan beka we kwa kuma me ka se mi jo enna edu nsu tobli
se woni baabi da wasem omobo ye yi no matugu pa wasem omobo papa ye hu ahu omobo edan han bo amma wodan na kasa binim ye dibi wase ne yekum ne se won to light ontua water papa no ne aba na ode ne befi onya na akopa ne ma no enya na otua ne ho ka hwe mame ka asem jedu me bia ye ho okra wo no wase afode a me boba na me sofo tiatia me say oh me se yedu me bia nipa da sene nipa mfa sa ye onhua obi a wo bo bra bia edu me bia ye ho okra kakra menyo ho kama bebebe kama hu ade bia wo be posa edume bia nipa ye ho okra kakra na nyankopon nya ngwa wo de a no akoka ne kwe we ne kwe ka afu ya akoka ne sei edu de wo kan de wo ye bompa ye se wo betuma sum wasum nyame akwa wie ye kwagu papa no se ne yetwa ne nsun se wo baba no oja ne kwan no age number nti foforo ba no abo no no abo no so ma ne no ofie wo wonye ni papa wo betuma kunku mama ka sam je kwaku nipa bia ne te o didi wase wo wase no hwe woni ani nipa kum kakra bi obetuma kun sesi a na ni brade o bi dangerous wase temu enti de wo mu ni se obi a wote wiase bia na obi nya wo sa na wonim se nipa so masi na eyem se no eso pam ni fi wa kwan sa omwa obigu awade ekra wan ka betu no mesi nkrofo bebi agu awale agu a eye suko no mafo obi nkonkwala bi na agu awade no because wakoka oba nso anya abotre enti nipa no wo wa kwan mu amasa hwe mame me ne so abi tran me ne so abi tran me so abra kwan adu na me fa ne krense wo be poso a unim wase na ade yira opene kwansi me ko di fo sam ho nesa me kwa na asem one maka sa asem ni pia me obepe masem una ye kongonze ni anya me business me ko di fo sam ho anya me business me masem ma me de kwa na ese hu hia me de gidie taachire hwe yete yi wo de so di beba adanse bia eye ko mampon yi krofo mu finkan ya me omu ni me ye omu ba ya ansa na omu ko di fo ansa na omu ko mampon no masa obeti kro mo ototo ayampia obeti kro mo ototo ayampia wonhwe na wonkwa sanka nka ho asam na bebi a wokọ na amo no obesu kwa aboa no sa na wiase te asem we ne de ani braba so odiam na mfa di for sam sha no kra mo asem bi bisa na we man san ya to aso because komo we no kwaku papa no ne sia afimo nipa pesa dodo kwaku waso wa fami mo nipa bie mo because said me ne me yira build your life akwa edi sima pe wonto ne manyina pamo ma na do waso obi a me yire gasentia me da na wa ba na afa me yire so asi akonya me fira so dem afere awie o me ba me yire so asi akonya dada nyina sei na wo yem ma sante kasa nipa san de freno wo yem mamofo woye mamafo wese otwen nsuo mu na kwa pam no kwaku odi nsuo mu na nsa na kwa pam no na ke nsuo abone ne no ma nyina aso dem no so obu no ma so ko se wonya ati wodi kwaku mesi jai se obi asuma fidie pese yi wade jai mesi man nsuo to no ana frewura so pese oto adi pan ko so yimura odi for samora ba ye ne odi for sam kwatwetwe nkomo odi for no sam na no asem bisi ubu me bebi ye bebusa na ye wuram se edi enti na ma obusa aben me kaza na me no nam na woman bi frɛ woman na frɛ no se wa ye ni kunu bone na ehye ne da bia se onka na oso oka bone ne kyerɛw na abusa asa ade no se ne SB frɛ abro kyire bai na ne S ne ba beba no me kai wo so wa kwa kai yes no se ne S ne ba beba no asemi so na make o de me frɛ lentoma ase ne S ne beba no force ne ni kunu kon ye ontu nkofie no kochia S no na kensen na o kire na de bi se wonye kura mfa nkrense ne ho na ogu ne kunu fie sa na adwuma enye yie na o wie na aka chem so fa we nyina ya tio nanso musuo na so obegina ba bi se wo kan ho asem muza asa de enti na ya na ba sa di for de enti na ensem bi a ye keka se nyina atimi ba mo na so obi timi be kan ensem ni nyina da na de gya kire mo obi fa ne to so be ba be kan no kura kire so fa ne to na mutimi so mu amomani mpie bi konka ye asua de wo se obi tibi na mutimi mu ama no hwe ne sa boye hakakra yo fa me da se na mchia wa hwefo no otie mu nyina o se ensem bi wo ho a Bible si suntidua na beba na de nam ne so beba no onue so nti suntidua na aba no ese wo pekwan a obefa so a obema asumdua aba Yesu ka kire oba adwamamofo no se de oso onye ebone da no onto buo okay fa ne timi so ye okay sa tem no tete no so bie ya ni wo ho sa tem tete no okay na sa tem na bu abu na sa tem so kra na nipa no so nti na bone no so eso sa tem no obi antimi anto sha abo no enti sa enne ya nipa bu a
and na nipa bu anta on se atem kura na wo mu kura anta le papa bi anhye wo mu na nipa kura ho aya akono nso mo antimi anto divo pe ne awo kan da ne awo kan ne kire me se na se nipa bia mfunso betima ba no moti ase sa nipa bia mi ameti yi metima fom okay ye nipa ye difo nkire se mentime mfom metima fom mati ase ya foma ne yakwa agya nanu agya fa che okay ade na wo so ton wo bi ade enti na se wo nipa na fom a wo kobu na ten wasi munyi aten na mumu aten okay eti me yi na ten wo ho me yi na ten ni wi a na ade a me ya me cover no ama bibia atu atwa no sesi a nipa no woni na wo na ne mfunso kakra bi a waye no se gina mfunso no so ye gina mfunso no so ma awale ni gua nkura ne henefo ne be hwe wo na suntidia ne na meme so na aba entimi ma sa suntidia we mfa me so enti kakuruwa we ne de ensa me ho wow enti no ana ma me kire ne se ahade we ye se but if from na nto wase because minim sofu bi ade bi tu na nim so take privilege ne sa aba ne da twem bana ba utimi tu ne futwi na nim sa kire na de a wonya obetima ko ne kunu nje biem no eno na ma wo dan so ma me no asem no fa se eduru ba bi no na ono ahu se on se ema ne binom ema we 90 ema we 90 a we 100 emu 90 eya ade wi ansa no ma dwene ho okay oba bia emu uyin ema 100 gina ha emu 90 emu 10 pe ene ba dwene ho ansa no waye oba bia ya ade wi ansa no adwene ho eti no oba tim de aduro gu na ni kuna dua no wu wi ansa no adwene ho se de oye na nye what you say ema ya ade ansa awie eye boni ni wi ansa no ma dwene ho se ade oye na nye wow enti no ade na sa ya wie no afa no ho no se wa ye mistake enti sa ema emre enti se wodi ni mre ye na chi a wan hwe a wo so be kwa koye bone enti woni ni mienu ho ana na agimi wo sofo na akoye sa na kogu awale no woni ni mienu ho ana agimi kwa kwa rade bi wa wada mama menye ayi on se Yesu Kristo koya na omudi dwa no okay se ha kromu a ana Ghana sofo bufu a se sofo pada ne bo afu so ti o ya na ye refi Yesu no wade nyina ho kwan ho ya obetima ya obi anka ne wewo etese kromu a ye onipa bi ho no ma o so ade mse wo ya wontimi nka hwenkere no because e ni dibia na ekuta ne so o de me nkobo bi adi okay Yesu Kristo kwa so dem no wo ho kwase nkode frama kwa be se komu nyina beko but o hwe hu se ade am ye ne nkwase asem otwe aba okay wo mo but enne sofu bi bufu kakra pe na sofu pa na ni bu anhye na bufu asu ni bu afu sei dabi o sa no ma wonya ye ne hu ne nei e wo dadaada o na ne ma wonya hin na edwale a wo oten ne dan sura wo ayi obi ba yiri dwale David me boa David brother David no boy no ya wo no tesoro hu se sebo ba yi dwale wa so ayi adwaye wa ehuro nam na no fo no se akono hwa kwan o fa so wan fa ni kura nkogina akono baby na kan ni kura so kogina nyo na kogina yo because no person odini kogina akono ni wo wu no fa na yire hwebone be na chen sei ejedru mebi ho no ma so obi de wakocha ba bi se ya nipa omo ye saa no ma ka careful no me say wo munya saa no ma no ne nyankopon ye obi ade a divo me no nante na kakrai nyame na mo so cheche ne ma bibiri che na no obi ekibi ntese o se obi a oni oya akora oni defo nante obi ye ne eye akora wo mpe nkomudi asem no on se so oni panyini bi anante na se obetum po panyini ni bepe wasem a agina wano so panyini betimi e de ade bi aso wa hwe fere we mami wow ebi kura nye se wo pe no no wo hwe na anamotuo na wo no wonam aha ebeton na na se be yi ni ye no ahwe be na wotwe mienu ahwese wante ho hwe a amfiri obi a no ho se ni oye ni ba urade e ma won kwamaye me obi frefre se me ntimi fam hwe message unim se Honorable Collins Dauda the personal secretary Mr. Anas or go so we jama se adifo obobo advert o hwe omo no papa we open asem pa sedan kenya eno no ofra so obeka ho na nya na me so de message aba no ona bunyame nhyira o se atitrifo bi se hwe ono ka se we me penasem a onim ne awoka Mr. Anas nyame nhyira o pa ohene nyame nhyira o bibire na hwe Collins Dauda personal secretary si difo we da na koma so na atifie na wo hawo bra ye hwe ma wo a wo ye me kuroma yi secretary no so ma Mr. Jamra Kwaba. Ye Japapa. Ibi aboko de. Ye pa.
no di for someone am there let's say we okay Muzen ka uni ya trespass ya wura wafuo mene na bre me de odi ka mene na bre papa nyame ahwe no so pa se o run trust mo ahwe ne nanim asamo agye okochi go kura emfare ne nanim de agwiri ma nhia ona wa anya apuyi a teze me kwa meton san mo ba ma metoko dem ho de prage bi antwem ho ene wa foro dwane na yete dem ho ne am obura wada ubia da bi yebura no ko fie na anka me de wo papa de dem ho wo na nipa bere de bi mi hwum ade bi fi ni nsem me so wonyam ni ti se na ntwa boro ho kere ga to na akakwa yemienu si ampa pem ke ba sake zero mono elentam gasi ya me mamoso ke ba ku me teka na sna me hwe me se okono aba okono yi nti se nipa nyewo na so me ta hwe na me se di there's a national office and go be quick okay na me gina me ka na chi nti me ya na me se yenkoto na me na ya me ya afi yekoto nti ohu ye biem na ya na ma twum ko se me so o yo twan ko asa akoko o me so so na enkore na nze etimi di papa ni sika yira akra na enkore nyame nshira onipa bia na menye ba ko sika ndom obia o kan di pa ho asem o se obi atutu yeah ensi me de ba no toso asem ye ne makopegi aba he se nipa be hia ma de anke babuan pa e ya asore na mo ye asore kese ba na mo ye pa we ko asore dem kra wo hun se urade kan ye ma wo chiri nso no se ne mansia na me urade me chi ane ne toso enso de metan kora ene ye tranton wo hye nuanom mienu ntem takra wo gem enti eye ne obo ni wiase kora chi wade asem no mi ni mo be aka kire oba bi se kunu bi bi ti ba am we jan packet to am be proso kwa maka abo wa hwe ba bia ebufo no traso a huna de ene nipa bia aso mi o ka asma kire obi a se yetu o kan 5 se de be ya nipa be wuti wa ya yeah to ka ma ne ye de enti mesre mo se nipa ye ha adwene sofo ne secretary na ti of president na secretary bra mesre sika na afa wonsa to no mama na otwa amfa ma meka kire asore ma okay ache was no me se wan fa ma meka was say was the otimi kan ma won was ekunya we de what is so I want asemu we de be transfer ade okotan so dabra no se sofo odarumo aso panyin na na twempena no se wanya ya meka kire asore ma was say was wan se ekunya we no what is so want ase some no ga say the wa some fa ho no wonte enti mesre nipa ya ni nam yi ankre mompa yu ukwa bone obeye empratwe ebeye ene na mo betwam empre ya na ma japade ka ho omuja ekoko omuja egold omuja ashtown da yetitim kane ne efe na lomu ene ba medie okay ene ba me mpena ene ba me deti no ene ba me boyfriend okay woni ade a afibie nya dini wo koto ne hene na wo twam na me kire se titofo ekwa ne nya na meya nkapa opa ne bekwa ko gimu fie kan ne wura fie no akofra na so de fun ne frɛ timpra atwe na se atere na abeboa ma ya no so ye kan ye nyi baabi nso nhwe wo ma ye ya se bom from ma am kro nkitom besua adwuma wo yi wakunya papa bi wo sika me na so ma me na sua adwuma bie ma mo de hwɛ ne ma me no wone be na waye wan enti me bizarre ma tuna ebe mo preacher fa ye do atia enti yensusu nke cancer na papa ya obe ko kan ho asebi wonso odua bu aso panyini baby ye wie ho koya de ye du obi kotana wo ko hu ni mobo wo hu sa mobru hu ya mo e na akọfa asoma bre ne nka kwa da no kwa ma ne baby ade e de pan se tetwa na atwempa do ba be ko fie no obi ani ho na akotom sa mrofo na didi awie du a unsali na utino nya de ma na kwesisi a no obi antimi frɛ obi na chaza wo kwa so mzi hwe on wo twam kra de udu dem kremfa efi a wasie ye obi ani ho nyame abo awura obi antete ho wetem de obi kotana ho ade a wo ye nze mu obi hunu nti onso odua bo okay nti nyina ye mfa ntu ye ho fo odi for somewhere na ye ne no etwetwe nkomo mo ba se ya na sede abusua ne tie ne nkomo no ya na ye de na broadwe ne ntiase so difference na watwi efie huru gidigidi ofa menhia hembobo na jaba family house aya dance enko a ofa se de
I say 3 days wo ba ya o case ni 3 days na afiro so 3 days wo ba je de say maami bi ne nan wo se wo ko se ya na wo hu se prai bi da o na ne nan ko ball no eno ano no ne nan no koduru fi afi wo 3 months ne nan na I straight see ya che say wo mu pagya kurase ya no wo eti wo tumi nya hwe wo se henefa ne nana chese won timi won be 2 years won timi na di fonye ho na obi se kanka bi fro na wodayem o sole na nana ho na yeah ti se we ya de eno wo se ehine fa no mo fa no koye ti na damfu baako eno ka kire ne se wo na stay en go wo se da bi o se kwara fe na ayekese no se o wani em di asemasi o manhia he mo bo na jaba family house ko ne ho na odi for some o ne nyame be fa no so ayi afiri o sisi ampa mo de maame ne share kam de ne ba manhia oba ya ofa kire ndi onko 3 days pa they say maame na eton edi adanse ofa obi ye mane na wo se papa no wo yi wo hene enu akwaji asase wo se asase no no ya aboa kurumofo ama wo de asiesie ne kuru afa de omu na China for ne amanfo ho anu mutu no munya bi wo hene ne gi asase na no anya hunu nya asase wo de yama ne kuru wo de siesie ne kuru afa de otua ema wonya ba akokora enu obi tie ne na asoso om na manhia ahembo na jaba family house ofa oba ya de niam agu akwam ene wo hene na tutu ni na abedamase wo so odifo na menyi bibi ni na mo adifo na menyi mu ni meme de abosom so nko na mechi na hu se abosom na mechi ni so ni na amwa me hu se yes nyame wo tumi wase me ba wo ho no se gold no odifo me se ene wase de ni eje odifo ne ye me nwanwa wo ho kura ye emfantefo hini bia na tua na mintimmo ne kuru ni ano oba wo se abo pie na saase so opeso okopai na o ma ya o mokoso abo no de ade esima enwa enti nipa na odi ne sika ba so o gina de because on ti ade na se sa da na me no na wo kire so on to sa na ntwie baako na omompai na onkum sa na ntwie no emfanye mpata na ne nananom na eye sa okoye ya fedi watuma ton abo na obeda ase no ofa di fo niema obi ankomfa mfa obeda an ohun no kore no obeye se nananom de na wo ye different o ofa o sa da na me no nam yeah ene ka no na wo frɛ ya me two speaker ma wa otie bi na me kyerɛ de onye ofa o se Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham so onko ba afɔde ne wo nhyira no saa taba Abraham ko de ne ba o ni pa na ko koku no Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ wo fa ne ba Isaac ene nka nkɔbɔ eti ke nipa no wo koku no na Nyankopɔn hunu gidi Abraham wo ni mu no ene wo no ayi wo dwan e ma no sɛ won fa saa wo dwan ne mo afɔde eti Abraham de wo dwan ne bo afɔde ma nyame hyira no de a na wo Wofa Lumba wa ba ho na ne ma enko yie na me ka kyerɛ sɛ koto wo dwan ne bi kokɔba afɔde na nyame hyira wa na ka kyerɛ sɛ me mfiri nyame a na ene yɛ sɛ nka Nyankopɔn na yɛ som na nkasa nkoa ni ko mfiri ono asango za mfiri ono ano ebi so na dis akwa nkyerɛ bae na Abraham o sɛ me ko Israel no ho Abraham asefo nyina da bɔ saa afɔde no ama nyame ahyira wo okɔ America ya America nyina eye Jewfo Israelfo no mgo na ama America okɔ New York a stock akɛse na enema akɛse a wo nyina ye Jewfo na eye wo mo so spiritual no wo na di kai wo na ye na akɛse etu wofa sɛ akwankyerɛ bi da wo so na aba na ka kyerɛ sɛ kɔtɔ na ntwie na kɔkum na ntwie na twitwa nam na ɛkyɛma amanfo na kwa ne mie na asemi mi mfiri nyame a saa akwankyerɛ no nya na ɛbɛba wo ɛyɛ tetefo tete adifo no no mo fa wayire na ya ade no mo de mmoa na ya ade what ya say na say eti wo fa say nipa ntiase se de beboa wo ne ye kire wo enye de wo adwene ye wo wo sofo na wo se kokoto wayire ya anwa what ya say na say eti wo sofo se koto wayire na anwa no wono no waye na anwa ne si wo no na wono se beto na akwaya ade na ade we kwa akoye no ko enye yie na wo aba na ade na da so problem o haw ne amane no da wo so ma kire o se yese na asem mfiri nyame a wo sofo no Nyankopɔn no wotini fie o odifo mema do number na wo mu na no so ya de mante ase Michelle se ambese ni pesua de afiri wo nchen me ka se de kɔwense ni bi eba wo nchen yes na busuafo no ka se watena brocha abɔ ne bra nyina na obeduru Ghana ne eja ato ne fie machine passport ne nkrata nyina da na ada ne nsawe ono ntimi nkɔ na chi biem omukacha na ase wonye hwi mfiri omunche na aworo mpabo na ahye half shoe bi na ase papa ne mfa ne na nwura mpabo anim owura ma na ase agye mpabo na ahye na ase omumfa ne nko afedi adanse ba se nsamate
afede ne nkrata wa hye Osman so wonko mbebo ama no watima ko office amoma yi na ade nyina ama me se boga wasaba mente asem Wofa boga wasaba na last week waba boga wo Italy wasaba ensa no e de wo hwe be ma se wa hu me picture ne kire wo na yemfo obi picture nto TV so kam ne picture ne to TV so am obi ahwe wo hwe be ma wo gina ho ene ensa ye de ato no so no a ene wo se wono de ye ne ya ne se wono ne ade kura no mpe kura yensa wo ga na ha nyina no wono musakura da se wo ti ni nyina wo se wo ga na wono musakura da wo se wo da so da ye no wono na fufuo bi abaye wo akwanukuru akwa yi ene ye mo maba dem no mo no musa ene wana ade chi ate afaso abazo ate afaso ene ja ne nsa no ne se no wo se de ye ne yakura ne se dan on ne yira to ne wabrochiri mortgage na omutua no bosome ne so wontimi ntua ne de wo ama aban ya age dan ne kora firi omu nsem efi se bosome ne beso na ne sika ne nyina wo de anom nsam na sa eti wonim de ye no eti wase hene asofo a wafiri omu Ghana ha nye easy eti wan sofo bi na kaje nse afedi wano wa ye ne de wabele bempa na o mabọ abere nti wonim akwankere ja enti onye number we no wonfrɛ ene wonfrɛ ya na o mo ba no pebe bia na me no na mo beshia na ofa akwankire to fom a ene boga wa ye chese last week wo ha kora wo ha sisi ene onkoe wo so be ko next week they said the uhunu a ofa wa afa no oba no ka se odifo akwankire ne ye ketu ebe na me ndiaze ma woro me mpabo afa na ahye na masaje ahye eno ano ofa ene na kire se nyankopon am yetumi ena o se ade bi wa obebu ni kakraka obe na kwankire ye kitikiti o ma me bi ba me wo ho na ne bankrata asema loko America o ma ya wo se afode a wabo no wiase nye yize ni sika ne mo ma se no nye yize oba na se wonko pa aboa tefre ya mpa miensa na onkunu wokum tefre miensa ofa ngu ni sabonku mo ne bani dini ngusu 7 times se awurade ntwe ne nkrata tokuro bi ehyem bia se de aboa tefre timi wura tokuro bi ehyem bia empie ame hwa akola no sunsun so na sa aboa tefre me ensa ne gina na chi eti ma tefre me ensa no ne yede ya akwankire na watwe pepepe na ne krata ne nyina ofre ne ma me se ne saka ofa o se meme ho na ade a yesoronko ne se ade bia me wona chi wade ana ade bia me wona kwankire on se wo begina ho a enipa bia wo sunsun edi na chi na enipa bia wo bofo edi na chi ene enipa bia wo akwankire a wo ba wo akwankire bepie ati ase enti se me de tefre ye ma we na ne nkrata aba nkire se wo ba wo de se ye tefre wo de ebe ye soronko ofa enti no unu se mai bi frɛ me phone odifo omo motika mo mbesie number ne hia pa 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofa yo kumase menhia ahemboboa no ejaba family house echena nyame ya adom akokwa de ko jakokko na sofa fabrika di for the na ade ba kwa ye mama odi fon ye oba bi a omede ne picture ba ye na awona kanache ti wa ya untime mo na omede ne picture ba ma odi fo ye ade ma ante ase ada na no muka omo de bubu adum ni ada wo mu fie ho a ene ye na bi wo mu nye ho anwa no se da bi wo na wonyem na hyese kakra ba abusu mi no ko okokonto kwa bi nipa ne nye no asomo wa hwe no ama adu sabre no de binya no na obe bere into wie kwa anhwe a obebubu obebubu ontime nsore wow na mo de ne picture bae na ho ye mama aden so o kire mu nko no obi asebere na no ai no so monko ye nipa ni bra na kwancha na yetra ma se wa bere wa kodidi baabi am ya gina sono no na anko nti wo ko mana beba ono bere ma je ntino wo mi ye chacha na mzima me monko ye wo monko ye
wonim so gyina so na bunyina so nye na wo bere wo nko gyina so koye bibia anadwo no mfrɛ so wa oh ase bibi ne kuram okay ndi ade be ma ade na James so aso asa asomdwie ba enti me de obi nwu oboy ya me de owi ase bibi nsi kwa no ese nipa do tu etirim se wo ho na ade bi be ka abrabo ho na nka ho na akiri be ka ho a enye kwa wo enye kwa bisa akwa bi di ne last koto ka okay enipa di live o ka jeti an wo da ase wo hu de be osfaki ka ne geg obo di fo se na ka no nya wo de o okay nya wo de eye cruise bi dia wo di ya adwuma wo kra de ani wo si nipa abu no en wo da kara nti wato eyi dasta no wato be 4 as 5 o de ase wo na wo se wo de akoma ezi afire wa brinto du o mze waba te fita fo no so kra o mu so ho afono no wo mo ye bibi o mbetimi aye bia en wo se ko na kwaje o ka okay ente sa ka no nkrofo bi yusu no we na kwankyere enti me yenti asese bibi ensi kwa ada na ka mo na wato ka no kam se na 23 odi 23 enso da bi oda asese ke oh ai enti e bibi ensi kwa me da sa anwum na ayi e feza fa brand boss e wi ase bibi ensi kwa enti me se muntie na mo mfa sa wo tontoma wo ton nyema ye nto wo tu kwan na refisiu wo kodi hene wo hwa ne hini ne ye wo de ya chia na nam de komo de be ma ho sunsumu ye chia ne pa ebi wasem bi wasem di bia ye chia enya ayi no achie sunsumu e be chia abrabo na ebo no about 95% no ye boni sunsumu ansa na bi enti bibia be ye obi ya ne fi sunsumu na eba oba akwankyere ja obesia no sunsumu no na apie kama ama nti mumfa number no na afi mumfa mo bra bibia opese oye bi enfo etim ye bra odifo 0246 71 17 050 45 88 454 0578 405519 ofayo kumase menhia ahemboboa no Jaba family house china nyame ya aduma kokko de ko jakoko no ebeso be mo transe duada kwesi memenda okay no mo ncha no so free duada kwesi memenda na kwesi ara no ko mfa nyina ho me no so de bompa ta mochi okay so de be bibia bi nyama be koyi da bi no protocol na afi so ya nya sori okay oba ya be 30 to 40 minutes na cancel na oba ntem kura wanya kwai na so obi akobọ mpa we baabi a ni kuna akogya no because mpa ye ntwaso ado nso ntimi mfiri nko ene ye de ye bọ mpa ye twato na so saa okwa ni kunu so akọ baabi na ko pe ni ye edi asema ba wode oba na wanya kwa na wokọ yancha lawyer Derek Asante nyamisha oti okwa lawyer kasi lawyer onso ya damu wa ya attorney general okay so we attorney general wo sunyan okay ndi me kwa my friend say me boy bi asum na lawyer salute you baby awo bia say me nya lawyer di for someone amote nka papa wo bo adwuma pa di for someone wo bo adwuma pa ntino opewe bi na akosolve how amane da so bia uye frutri so a di for Samuel Prayer and Cancer Center na wasa wo kona niama etimi kotote ede ema wo ye kwakoyanim college no kwakutrans na ye mfa college ni muram na fe ye nkonkoyanim ye bese ye chosa nya asem bia na abrabom wasa wo kana nya nkomo bia nso so na abrabom wasa wudie aya no ato ano na aka na yetimi akoakoyanim onso betimi abo awuram 0548 931 0548 kwaku enya asem bia na abrabom wasa oto ado anoka no some can be bia church I think so be abalai no suntie hello yes sir Abrantia auto collection again sir this is Isaiah for adono ho Wofa Lumba ni yeah and ya gra be oh what we can the mania je papa oh no me kan ya kutisha menade amen nyamisha inshallah no anyo kese hello yes sir Lumba brothers international man what and Asem da punu so
Papa bia ya do ya ma ne to atwi. Hello. Mete wonka. Lumba brothers. We ne woni na Samoa. Ajuma. Eda se adwuma da. Ela de Asem odi atudwa no ano hye. Asem da pronso pa. Asem muzume tukwi mi bi atwamu. Ase. Muzume tukwi pen. Wa asem odi atudwa no. Sa. Nya asem ketua emre bi na ene me yire ne wona na me wakola bi amafa no. Bini na na come around so na sata na mo instruments am de boy yase ni entertainment school. Because I'm setting machine na me jam akola no na me machine. Okay. And I just sata ma we keeping also near the other no. Yeah. Ti me ba. Dem ye bia na me wife ho. Dem ye bia no minima de cro o di I'm not the camera above me ho ana. Sa na akola no. Me wife de aduane ni nam ne dada no to ye koba pe. Ni fufu a o de baba no no. Me na me go so kra na nu ba bia. Okay, what information? Or the information. Now one night to be me and me come akola so me kwat to krum haba. Loko kacha me yire. Na me yire anajo tutu sumwa no bae. Oba na nipa na me kono so no bo dwale na me jane nchen. Me yire ma bucket so ni nsu me oba mi enu nya so pansan. Ala oba no system mo be so me yire mu na ebro. Omo bono adechi na nimu nyina so I adechi na akora nka nze masa we dey fam bona chemi ti akoso nyina me na mkika kire sister ti fa chemi na msugui owu ya ko akofa asamabo enti osofo no na osenka otu papa no kura free okura ansa na akoduru asori mpanifo eni enti sa tikache ndie ebokru enya asem papa ebokru asem ya asem gasi o ena bre ni nti enwura mu say asem gasi o eya asem gasi pa hello Lumba ye Lumba kai gogoze chineda no kai Lumba Wofa Lumba Ona ba me fa president chief for somewhere pa ajo na no fa no crowd ya before it me track and trema ezu no position be no ya na ofa sema ori ya chief for Wofa edu ba ya bani ka se me se ko to so bi tin ba fo na wa na ya tuku to gin san da tv ne tin ya bobra atitu na mo na ofa shambi ya ko obi fare da ma oh free so hello Sompa FM. Hello last two callers na yedi esi na fe yakon akoye ni because na ensema wo fi ha no odene ensema wo fi ha ano edene pa yemfa afrefo ni nyina nsi e yemfa nsi hello Ale yes sir udini baby akasa free ni enkoye ni hello yetie o mentie ho esa emwaye ye de afrefo di dwumade nyina besia wo bi ka ye bepon ana wo bewurama na afi yetimi akoyenim ewurama na akoyenim madika kasa asem ha emre bi atwam se atiefo ntie sade wo ya akoda yesesa abofro hu nsa hohora woni mpanifo ede enedidi sa wo ede nya aduane o ntie ne pa nya aduane yo pani bi wo ho a ana akola bi wo ho a wode ne ho abopani bi ne wadi ye enye ne ntrotwa wo wade bi woni mu se ye won tete ye ne wo yen ye woni pa bi wo ya yen no ne woni pa bi wo won tete ye enu ti woni pa bi wo no ma wo mo but sa case no ni pa no ne nam no enye ne business na Friday ko asem wom ozi e bie so Friday ewura branches pa na afedi obi aso timi bo wura na yakoko yanim yakoko computer so de abesi e ba e de ne ho nyina bebre yakoko computer so de abesi a yakko aba Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na na kasache wadanfo no enansen ommo ne ho modin sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obayi se wo ko
ɛdeɛ nkohini ne enubena ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal for ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wedie ko pebi to baabi ɛtonto aduro bia na nyɛ na ana akɔdɔm na se tuma se ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna de animhwɛ na kyina sɛsɛ o obedi ho adanse wedie nana medase meduru hɔ dadadadada ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we dia medase what solve me problem ya me papa we dia me nyanko Donek herbal mixture eye memedru obi a onya mfinche du nwato nka ho upebi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA ajeje den krato yetum enra nko na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okɔ na nso no de okɔye adwuma mese amanfo akɔ no enya gro Jaya no hwan edi won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa ama no ne de. Wode obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa ya visit and now to so a wokɔ Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekɔ. Say ya dwuma so a wode obekɔ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor, Runabout Wa, Encrying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashe Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewa High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our my bebre, so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Okay. Yakun akoya yanimu a na ye pem so ase ye beko na afi yakodurama niema akotote e de amaya nia oba no wanya ba betena sia samre no ya asefem sempa ye bebo awurama na nsam abafia no ahomete amekasa 3 eco capsules no me pacho eye papa o 3p garlic rather 3p garlic mixture no eye papa eno na etimi sane wuntirima na yemazisi ye edema wo 3p garlic mixture no Asem Npe wuntinimu obi wa ne ntinimu sisi na suru pese de ne hojim obi wa da na ne nsa na popose asa ehome obi wa ne nan ne timi twi ne wim me pacho ye mpesa me pacho ye mpesa me pacho ye nyesa ntumtim ba so wo sa ha no ene sa ama ne ye bia me pacho eye 3p go garlic no eno na wo so tobi o 3p garlic mixture no so onya tobia ebekɔ wanim ebekuko mu niema bekɔ yie emayam sane ma wa timi drop niema kama emantini mu da ho ma be ma wo gina oba no so na gina yi a wo so wa ware na wudidi nso eboa ma adwene mu ye pefe wo so ya no pa wo so ho ye denden a ho asisi wo so me patro 3p garlic mixture no koko pabi na garlic de ye nka nkyere wansa no wagunum a eye me patro so kwacho na ho to okora de abobobi eguso chewo no kora ho to ma abobobi ebesane ntini ma yi mama bi afirimu amwatimi akwanim epatro pressure nso ebetete so de amaho amaniema akwanim yade atimi sesa no because me ka tro na wan because Wofa esabe mi dwamanum unless o was yade ni bi na 3p garlic mixture no aboawo stroke ebetu ase na wakon e de akwanim blood pressure etu ase aduro we yade a esa no ano edene na ano ehyepa de bato gotobi bubobi na ne man kona nim fama o number 0248 928824 0248928824 utobie no na wo kon akọ nim na niema ekotote pa OCP fertilizer sa fertilizer we edu wonkacho bisania no mo a fertilizer we se de ni pa tu aguzu kroma ne mpatamu no metidi na wonsa mesere sa fertilizer we bu adwuma papa omo na wo OCP 15 no mo OCP 10 na me se emfudia ben na apese so from abo ntimi mfana no nka na wo tia mpato atimate no doso udua buro udua bayere udua banche dia na apese odi biguso mpato atoso dia eye
ntos jene mako mepacho enyado anasa de be ade a mepacho kokotobia OCP fertilizer no ebebo amane ma kotote de ama o number ye 0555 909437 0555 909437 utobia ombebo na niema akonanim ba e de ama ma me mepacho bibia boko de erade adom pacho yi na sogni mepacho ai ani nyame nshira pa awo me pacho udin de say ufiri hin na de na eteto ado ho abedan Sompa Asem Npe Nipa mepacho akwa bi da abu me oh wadi floor me ama chese me dwen ho kla menti ase ma twena on fambre of adekro ne mame enande me se me de bedamo na maka bi ama me na maje mesika ama me din de mame Doris me free pankro no mame Doris eba ne say esi se na asem ne tie bonto fama ye me pa cho de eba ye nyina ne se me ye dreadlocks wo kodua okay ena me san tonton abrochire no ma provisions emo anwane no ma o tresimiti se miti bi no aye nkama ho ba cho ai okay enti ombe yi no ma wo ho ombe yi abrochire no ma ni bi na me tobi ena me tua ne ka ena o ka che me say within 3 months time no ombe san be yi eno ma wo ho no ena me ka che bla o se ne se ene na me pebi ena o say we no mo de aba na nyansa ye nti se menya sika ama ne de a no de amani nua no wa abrochire no ma ye de abetua me ka omo e de no ma ne ba no ba yi ama me enti ono so omo ton no ma no na oni ID card enti onua no wa abrochire me na me de my ID card no mo beton na me de akotu ama no Sompa enti na me ka kire nse ne me sika na metua ama no se me fa sika mra ni nua na boga ne kan me na me ni ho e na onua no so boga ne me ni mu no okay enti se ni nua na kan satam na $1 ye 860 pesos okay enti wo je 1000 de ko si 886 million okay aha ena me 8,006 aha 8,006 ena me de kwatum mu ano eti me ka kire ne say we say dia me make pusa receipt ni because me na me tua sika no okay ena me kipu ye na ono ne de na odi kwatum mu ne de me de ne receipt man no eti me de me mani ha afi de ma hwesa o ma ton no ma ya wi o ayi on fa no ma ne ma me ena o ka kire me say o te ayi ni wadi biase pro bi de ufiri ho a ni wadi biase na wo kwa atase okay enti no eye na okoye nti okoye na nam se me sika ni hu hia me ne me no ma nti me ko home press afini onam na ohia no ai me ni ne da nti me hwe picture ne na ye ono sunsun modu ntu mi bite sika na o se me ni wo he na me chire mu chire no se de me kan ya se onua na obeyi no ma opankro no me tobi na me receipt nie okay nipa ne ka chire me nti me so me ko no me de me receipt no koye okay ena nti no abeka la pass ena me ko hwehwe no na me hu no na me tena so na o se maame me nyi usika ena me so kula no wuni me so mi nim nti sika na me nchia eti na me ba wo se no wo atase ho na be ka kire wo se boga no di di ko mi nim no okay eti me ji mi sika na yeden afri wo na a share me da se wo de metuatua ama na metua wi na mehu kwan ama mane bra no anase ogitum se odi ama no mane bra no anase ogitum se odi ama no bra no o se odi ama no na bla na se o no ontua because no mo de bla no kula so ti mi 86 million free mo no kula so ti mi 86 million free mo no squad squad man na 14 million e no mani nyina o man 100 million to no kula open na chem asem o ka kire me no producers dia na ma ya fa mo bo am na afi ebra ye bo ya ho na ye dia no abra me koso na mayi masutire we num na so ya sedo ma da bi etime kokoye nim Yasta Ghana Limited say Yas sanitary pad no patro abedwa so na se de esi bua no se wo pa wabo pad we bi pa na wo ye adwuma 24 hours unni se wo kosesa bibia eye correct eye papa nso so ndi eboa ohun nyenya ohun femfemo ahwe wo mfili se bibi bo eye papa pa afiwe no o ma se mia o monsam se de enim so mo ne ma ye papa no afiwe 24 hours na ebo na ne ma ekotote de ma waso pedodo atu aton
o pese oto na nkura o shop so na se o mfa meja na so sell ne nya wo de wo so a ne nyina form number na frɛ ombɛboa wo sa akwan ne so pa ya sentry pad no abadwa so ne emane bo mema ne tokomo onyire nom omo tokomo mpna nom omo tokomo omo mama nom a chese eno na ewodwa so obi a etu aguso wo number ne 0302 235 295 0302 235 295 and almost 0501 390 337 0501 390 335 ofroma unsabe kan mo na niema akọ tote diama express group for unya wo mo express group or mo boy juma pa for akon disem ko dan won na omo amantimi ntuka ama ne man kotote emfama express group se country be na apese okoso pacho Canada na apese okọ pacho Ukraine Amsterdam UK pacho okọ opa America na akom se fa be dan wo mo no mo de omo mfeli enti no mo ne yedi do ma bom adverta besi ne de tumidika na koko hu na omo a wo number ne go afidie ni so no emu ni abefa bi ansa be kan mo 0249 000448 0249000448 no 0555 5550067 ofroma omojo so na niema akonanim Osper Enterprise Osborch Enterprise Osborch for some kanjo say kumase ebuakwa no mo opposite Chinebo akodua JHS wo no na abeto Osborch for no omo bo adwuma Osborch for no omo bo adwuma pa wose bra opese oto TV nkwa na chema ema niema kotote de ma wa ne ho okoti na a mistake kese na waye no ndimpacho tumirika bra na omomo a onenya TV papa fa bo dem ope fridge pa ne chire ne ma otimide kako momone ne hyemu a onte cent no a otimi freeze uje ne ne keka ho a ndimpacho ye omo a on number 0277 788 845 ofroma omojo so na niema akonanim ash foam iPhone so say omu sofa no konanim pa it is open phone papa so ada open kunya papa mu atena opese ho ya akono na ye da me pacho kumase mo santase mo omu wo hotafo mo obeto wonka hojo mo ubetu omka SG mo otu omka esoma tretron kwaba mu pa etu so design dem wo man ye fe otena nkonwa pam dam papa so a me pacho ash foam for se me mo man ye se on sofas na badwa so ano odene a brane bra baji bi na ne man kotote mfama wo se fa mo number na frɛ so open dodo atu a ombɛboa wo sa akwan so na baba betu bi ana presisi o ma kyerɛ wi utumi dika ba ho a omu so mu se twe no mama ne ma ye papa wo number is 0555 6579214 0556 5799214 ofroma omojo so wanimu a na wo oko Apostle Dr. Emegashi papa we say ya wo na haban kura no di papa we tin haban kana adwuma wo bro no ebro adwene ntiase so doctor se bra na wo kumase a wato adi akra wato adi takura de wato adi ana bia wo bia wo frɛ no a obetim di ndro ni bia ma no se so ma doctor fo ba ha o mbeba ho doctor oteso papa go in inform number is 0544 580936 0544 580936 from na niema enkotote emfama ba heba hospital ba enompe ba enkase ba enompe ba enkase ba baba ifue ba nimfomo ba chichire mame ba sane mame ba hotoi enti ba ho no obi akọ e ban so ka se mu budi ampacho atonsu otra atonsu a na uduru hospital wona agogo ho no a ho ana ban wa chese oye nompemu aduma wa stroke ache ne yakeka ho baase wotu ase ama ne ma akotote de ama baase fa ne number ne frɛ fa ya de beda no footballer na mabuo ma me ona africhi eye ba nompe banka se ba number ne 0244 988004 0244988004 na ye kwa yanim yanim a na ye pem so yanim a na ye ko but lucky boss no ekoso Sompa lucky boss
boss no pato twa wo de na nso timi di bi na kokko wanim Sompa lucky boss no omo ba adwuma pa code no badale me pato star 426 star no abo 6 hash wa wieu na sika wo de bon wa pia so wo so wo ha no di 500 cedi wo di 5000 cedi wo di 500,000 cedis na se wanim ana wo ko togbe ahabanka kazi gbiribozo nkaru kagoka togbe ahabanka kazi gbiribozo nkaru kagoka togbe wo ko nanim ana wo ko togbe se bra adjusu bomfa ubeduru a ade bi eteto se nko bi de wo kase yo mbesu obetu antogbe se fa ho betutu za adamfo ode niema be so akwa no honhom ono adim ka ba betu asika na masumbi aba togbe ahabanka ken no number no 0244 506 620 0244 50 6620 0244 50 6620 no 0244 48 47 47 0244 48 47 47 Lawson beverages or some pacho all my unro no man sanom a Lawson delay mine on a year obubobi and a Lawson heba so you no or some pacho o yale yale bi ateto na dia bi dry pedia a Lawson heba be tobinom a pacho open sans we to aton a pacho delay mine no a gentle hamper the number is 0242 133 577 242 133 577 Freddy Limaya ombema obina ne makototi bia de no ane crop de no ane bia to bi bobo maka just of panina yie kura wo kwa crab ane ye7 na sio enti crab de waje ne ho ntra ne stardom ne kosoro wo sofo ware kura be ko ne bi wase ne ma mi wu abekwa yie na se ne bi ho crop no wa hete ne ho ono all pray wo Christopher ko no mo ko wiasefo ko no mo ko entipe bi to bi na ne ma nkotote emfa emma enti producers mafre de ne kosi ye ne nkonko ye ni over abrantie no ye the green no of abrantie no ya frɛ no okay na edi kan pancha so confirma me ankasa me boss bishop na akodo obre eboa ya chan ma se no Wofa ten nka che pa sabe papa ko pie UK okay ani oni ha ya kan so wate sa so bi ma na ya aboaten fi ya so kan krom ya aboate ba bi awo bia wo de bra kwabra me de chia so nko so e de mama okay of abrantie no pancha yire koi kofa abrantie na yire abrantie no na wo benya asem na kwoto apon ko so to no nye wo da bia no pese menya asem afidie so nanso nye wo nti we na menya asem na ne te wani so na ja aka sambo a producer we na ya woda na yenko ya nim yo over the oil menya confuse we dey enko ya nim over the o mu ne say abrantie e fe ne tola no ye nua ba ha na otwemi ni ye nua ba e ba ha na otwemi ni mabo abrantie no abona na eda odi kan de ba fi amiri kan de friend no me nua ba iba ha no me friend no se ade kye obekọ mampon ayie na ofiri mampon a na waba fidie mu na woni nua ba ni na behia ye nua ba na asem na woka no o kire se ono so ewu bika san se oji sika no enyo no na kantu mu no ono de koto ye ono de koto eye boga na oni ni di nsa wo so no wono ne mom ena wodi sika na kokoma no eti tola kansa no ofa on se efi ha no ye nche ya so ntie ba kofo asem ena ha no ye kire tuntum ni a kire kokko se tola etie mia ana se ahwefo ni tie mia Asem Npe Nipa dwumadie no ye kire tuntum ni a kire kokko eti se obi na adwen se obi bu obi kwase a no tutuni na mu de ba Asem Npe Nipa bia kwa dia o se obi ba be kan de tola epese ekobe na otwe be miense ko busumini ya frɛ na wonfa me kra me yare ko fie kwantabisa so afrɛ no wamfa ye bebe fidie so ama frɛ na tola mpese obefa because tola pese o kire se sika na meto na kan tudum no enya de sika o be maami no fa me frɛ boga no okay ma frɛ boga no e wo Spain boga no wo Spain ama me ne boga na di nkomo ni nkire mu a wo chem nyina na se tola ekwan ya tola de na fa so no wono kura so obedu Ghana hanom a tola kura obekye no san se sika na se niam ode bae tola to no nyina adi eti enua bae di otakre na enye ye nti ope bibia age na onko tola ho eti na ye pese tola ne ye pese asam ne ye be afidie so no ma frɛ na enne dua se ma frɛ fitia no papa bi msa abre tola enye na age so be fa ko eti se de ye kire tuntum ni ya kire kokko no ofa ye nye ne saa ye be kire tuntum na asum de etimi aba kokko se ti na ote ne nka no o kan se sister ye de bae me so bi asende ma se I'm penny no friend sister because at 58 years when you time o kan sister won dey as we si wona na nim get za
Sompa FM. Ewurade Yakobo. Eba penyi cheme kokwe seti no ndo to sa. Mame ma kan akoma to ye mate ye ni Togo Ahaban keke kotetu nkomo ye firi oba pe wasem ne ye pen pomasi bi na asumdie etima ba Togo Ahaban keke aka to se wo bomfa e ho no odin djuma papa no wa bene papa beni ni de hye Togo and Benin akanfra eze wo so hunu se enema wo wiase enema wo wiase enema wo wiase bibi ni wiase akeda ye ntupnu kwagu akwaba for akwaku mejoso bibi aboko de bibi aboko de do ba de ase mami Asem na Togo akache de na gozo Togo akache emfancha kese mfiri wo ma obi biara wutie bia da ne da nyina no ye betransia ya na e ka Togo Asem a wo mo mutie de ya na wudru on ma anika na ahonka enti de wo mu ane se ene begya ha ye beka wo mo bu nipa kwasea wa wo hwe ade a wa no ma bibi basa eno nene ye beka ho asem wa ade ayira wo ne Togo se ye nka nchew obi biara na obi obisa se Togo ahemfa no wo Togo bomfa ye ka bomfa edoso asante hanom bomfa ewo afijase kwantempo no so ufiri kura efra no chan okuru na akwa asotwe ufiri asotwe na okobumfa do odu aso besi hospital janchi papa e beka no wasem bo modern ekotogu Ahaban keka so ye papa cho mo fa ne picture no ento nchen mame madaroma kwaku ene de wo mu nyina ne se obi bia woti wiase bia na wo ye wadwen se bibi ni wiase no Mr. Worry amane nya wadwen se bibia eni wiase bibi wo wiase Togo se de bia wo betena woka na nne no be nipa bebre different because enro na esan ka Togo ebe kasa enne no enro na mfidie ne yes anti na ya shift aba ba bibia de bia ye kasa no ho aneda nyame ya adom a otu ugo no wa ochina ye be sa kasa because se be bia du no e dia ema nipa kwa ho kirem obi na ade ayira e kan ade ayira nya sika nko ayira obi ni ma adwen nyina ayira obi atukwan ni bibi ayira ya na e kase obi bibi ayira ya na enim se wade bia se be owura hu ana osika bia ekuta na ayira nya no wabra bo ankasa nyame de ma osefa bebo bra no ayira ena Togo se bra na so e no nhwe ma enye yize kwagu enoma abaifo agye fri nipa da sani nsam ama nipa bra boye basa no se wodi wani kosua na se wo wani ena wo hu a oba nti na Togo betena okasa no wo su because on the wonim de ekoso de abaifo ye nipa ti Togo Ahaban kekese entena ho enkopim se de be etuo entokwa besi asa na wakototuo Togo se dika totuo ne poma ne fatuo ne ntokwa ba wafa wade ene obi atena wa ma na brabo nyina ya basa de pese keche nipa da sani biara a wo asase so wo mpatam ha wo nkan wo baby bia utie baby radio na TV ko bia no bo modern ade a ye bisi basa wo wabrabom wo pa ho a wo hu asene o manyina ya basa wo sika ehye Togo se bra na so ye bo modern bra na so ye de number no tudwa Togo Ahaban keke de number do so pa bo modern na wo de wan fakura famu mienu ana ba ko be Togo ye busy but wo fra na number na ko no obi bo modern wo the try and to Togo Ahaban keke number to ntwene na se ne wa hia Togo na o kina wo be hia Togo bo modern tu na monko Togo Ahaban keke so ye e wo bomfa afijase kwantempo no so bomfa odu ho a na wo fa ka afijase ka kache mate ni se onsi bomfa hospital junction Togo be suma ama ne nkola ba be fawo asumdue kwa so ubi bia ni wa ebe pia bonten oni Togo nko asem tu na monko Togo Ahaban keke so ye wono de wose ade ahinta no wo de badan na on ne be hu be bia de kro no wo unsika bia kwa akodi baabi sabe de ema enwa ba yi kan ekwan bi so no ye nkyerachye bo Togo de ono sabe wonye fasika bajisika Togo ntwamodwa Togo wonkum nipa o na mmom obema wo hu de ntie sese wodi nipa na brabo ashet bottom anauma nipa na wonto no enna Togo Ahaban keke wo so wonpe Togo se wonpe kwase abuo wonpe se sabe wodi ho ba dom na obi be firi baabi aba so obaji wa firi nsam ne wakwa akokun wa se wa brabo Togo se wonpe sa Togo se wo yade a se oti na ye o yade ko hospital
we yam na ya ko hospital okona doctor say ade na aye wo no wo hu ba bia wa kire nro bia no hu ba bia yare ne wa na se togwe se eno de ne yesunsuma ne de a bomodi tu na ne bra togwe ho ade e friends na no mo fie na nipa mienu bi frem se on pese o mo kotogwe ho na mbusa sanka dai o mo se o mo agudie eno so ya number 1 no ma togwe timi ye no ebi no ana me kire wo na de anika e fe ne se togwe wo kwa agudie no on kan kire se fasika be ono ankasa ba kire wo se wo honko a obeka se fa ho anwea ne bibra na won hwe se wo ho ampa wo ho a obeka kire wa kire wo eno ma se ono hunya wankasa kototo bra wonu ayen hyehyɛ wo tu ani de ni togwe ntu gold emfa nko ni fie no ka kire sa de kire da ba gida bi instant ho na enunti togwe aba keke de number ni betudwa wa wo hwe tv so wo hwe television nko ade a numbers no miensa ne guso bo modern chro okay se wa wo so sabi wutie radio de number ni betudwa bo modern ne de number ni tudwa bo modern ma obi ntwro ma ana wa chro de kotogo aba keke so e kwa number no wa betimi da tudwa me akọ 0244 48 47 47 47 0244 48 47 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 last one is 0244 50 60 32 0244 50 60 32 togwe haba keke ne number no wose ni nyina so ye WhatsApp se bi wo ho dada enu ye ntwam bomoden na wo frɛ no so ano so bomoden frɛ ka ho wose ni number ni nya WhatsApp eti se WhatsApp de ye ka kire ne se wose se wo baabi ti wo tukwan na se wo kuro bi so wose wo de won sa left no hwɛ sa won sa left ne bo wudin ukuro mu din o papa no maame din ye frɛ me sei toge me pese me ba wa na se me pese me kama se me kire wo na yes voice ne to ase entro toge se wo yes wo de manena so boso me kwa de manena so because enyuma ne do so ya na wo bi ko toge wo ni se wo call ya na instant me sra wo mi da bia me kam si dua a chie fritete no se wo tene na wo bre hunhu masam no enye yize toge wo mo bre pa enu ti fiti samre na panifo se wo buru nsuo ntema na wani ye kokko enchama no ma bia e hawo no emoro so ana emekum ansa no aka se okore togu akira kwan because sunsu mansam yemfa ya ni hu do oye wo agi se togu okotogu ase aso ye ya wo pese ohun de wo ye wo a eni togu betimi no atonje aka akira se me pese me ma ohun de wo hawo na mo ya na nipa no obi wo ama ni nipa no hu de wo kofia na okotwe se kan eni togu se won tokwa no wono nka se obagi akwa ma eti bomodin kotogu aba keka so ye maka sho se Ghana hankwa ne baabi anipa akwara yawo no onye bone da de wodwa no etimi sesa ne hyebre e wo Ghana ha akwara yawo no dada mu asebi wo su de obefa mpoma na chitimi ma na asram abra akwara ne nye bone enu nti woda enkase bibi ni wiase ti na togo se bra na so ye maka sho se free baye 2 o'clock ekosi ne tere no eye nkrofo hum bi dia wiase no anya wo dia biem wo wapon wada eti se okra mu omira eno ne yetimi pagya wo na ne namba baabi na namdua so na ye togwese ni nyina na nyekwa se ye honhom bi na ni wudi asie wo dwadiem wakwantu sam bibi biara e hawo biara wonde wo se de ye sunsun masam a ye bronsamasam a wo hawo de togwese bra na so ye togwa wo bomfa mesi togwe o wo bomfa ya na nipa bebre Mexico asante achi bomfa da bi togwe wo bomfa tie ni yepa ni rojo crowd de wusi ya maame anita hotel ne junction so wusi wo pa afiji wo kwa afiji ase wuduru ha benya ka kromu ha wo pa baabi a ka ho nye den pa ye ba ko ya afiji ase edura na dwose de kwa na pase wo kwa benya ka eti baabi a wo bia wo pese wo ko togwe ho a me se ekwa no so ka ho nye den wo fa afiji ase ka me so badu krobi ye fra ho acha okrom wo fra acha okrom na wo kwa asotwe ufra asotwe a me so betima nantefom kura ko bomfa wudu aso besi bomfa hospital junction wudu na freto go be ma ne nkura na ba be fa menua entra wo emma said obi mekum
na enya wadwen se sebe mpredua se ye Confantino town de bia ne akoto adaka ne akotu soloku amanfo obesu ampa ye do bekwahie ye besie obi so wodo nanso omo do nyina na obi ene obeka ho aka hie ho omo nyina beja wo bafie enti wo tia hie wo se wuo ne de togo se wuo ne de wono togo nso obewu na wo nso obewu na emom huhum de ema obi nku huhum ema obi haw huhum ema obi nhusika huhum ema obi nya wo mabasa huhum ema sebo awale enwu huhum ema wo kunu enyao huhum ema wo iri nyao ade ya akono wa brabom no ema huhum mefa ko togo se brana so ye obi bi da hospital ya to nura to esu ya de na se enkode ya togo se fa brana so ye wo de ba na so ya oba abajo number no kwaku emfa number ba ko bra togo aso ya bra wo fa togo number no ye 0244 48 47 0244 48 47 another line 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and the BM 0244 50 60 32 0244 50 60 32 Togwe ahabake aswe wochna yesa wo ha eye dwoada ene wukuada na Togwe okasa wo ha na nne de enura no ye fide ne yesa nti na ne yabaka senti nyame yadoma wochna yesa wo ha ye do bibia ase Togwe ahaban keke azigbiribo zongaru kagoka ena wote ne nka no Togwe wo bo adwuma pa Togwe bo adwuma yenko computer so de emra se ya yakoba bedura na afi ne ye wo ho ne ye de atoa so maame ne nsem no arehu nsem no arehu pa se wonu obi ye business na servita frache wa wonim se nipa am de ade ma na awieye be yesi na afi ankoba ne sa na nipa ne ntimi nka kasa de bi ontimi ne wunhia oti katimi ba de bia mete sa na ma na se o ba ne ya na ma wo fa me dam ba ne se nipa na kodim di asem na wo ka che no so ti asem na se etomre bi na se koba ne sa nya ne a wo pe no esisa edu nkomo kura na se nipa ne pa obehunu ne obeye ne ho adueri ase de kokoti ase de pe ne ye ne pe no de ya na nyewu etimi tu obi a nanso ba hunu nkomo di ne moa na wo tola ye fro ya wo mfe ya wo mfi tola unim se na akodi nkomo na ma metu anamo a wotu ye edisi ye fro ne na so wo mfa nkomo wo ye obi kan wo ye obi kire wo mti yanko computer so de mra ye ba na afi ye de ntenwo aba 21st clinic ayesia na ze de tika expect siatika no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne siatika na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 nese 21st clinic wo mu ye sciatica expert Nana mo akuafo yi afuye na saduru hobi mu enti bo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP
OCP fertilizer papa OCP yegyina hɔ ma Ghana ɛne Africa kuayo ya na efiri ye ne ala enti ya mo ya bra yi na oman ntimi ntumpon enko na nimpa ma me na asem no awreho ma mo si nipa ne friend say me ba cho de o say ba de dodo na di ne ye tola tola nti o say ne be di nkomo ma ne to akoma so na di sika send ya brochiri ni me no say ni nyina na de ko tu bank no 8000 no 86 na de ko to bank e man yo no ho ano me ni eyo de ma me wa ha say yo bogado say yo ono wa say no me ni mu no o say ka ho na mo call bank e no no choose account number we mu na fato e na ya de tu and still o say na age still e wo say me ni boga bia bank be na o de ko e opportunity the water for eyi hon opportunity tafo opportunity bank okay na o say mo ji receipt ni nyina na ade na nka afedi on na za che ma me da be 3 years e wa how ye hu se wa ye se da be ni me ba cho 15 September na 3 years wani afi aye se kokko se china ndi mun se mbia ye mi bia be fine ma me ye de wa ha se ye bo ni pa e be ni e betimi bia se nkuranhye betuma ba na ni da so ni ahoto so kwagu ubaji akonya na afi abo awuram na ne o se ye ka kira abrantie na o de ba no ya kan na o de aba Apple Casbin TV waso wo hwedumadi Apple amin shira se enyina aduma ba ko no a onshira se wo hwe ha ne Apple ne be ma me ko ko se chenya ngwanta busa be nya asem Apple no wodem ba kasa kwa kuna se wo ka chobi se wo checha na so ncha ne san kanye tan media masam ya zeme oh yeah kanya because we are testing me say asema kan wan kan man kawe wo yire na o chia na wura sebe sani po ne obo nkwan wo di asem na ase wo be ma sole an so na na kula mi hia wo di si front say ya honhunu na so unu aso agidi adem kwaku me yire ne kwaku 91 jana se ko ba sa kura na se obi ankasa nyonko ho ani aza mo be man mo na o kasa kaka anti sa wo batra ha na sese be ka so shawira on ka host nka ma ka boni on ka bo ku wa me yemlo ya nke ni pegu me ni ma se be on ka boni me amafo na testem se no ade ani kwa se on ka boni ana obi obe sa ya na akire nya se wo pese waja na ai kese ofrudua okay to o kan ye na nka wa boni di ni wa na o call baby e de na mada video so agro ye adwuma o cha na ye tie enti so obi chia na yire a kwano tum nyentokwa asem bia ma ya ma binum ndi mom yire di ntia o tuna ko Friday bia kwa na obi abecha na o betna se a me ye frame ko me yire di agata otonto esi okuma se ju wanya me pam na okọ na se edu na se yi asanto anti ase ya enye ya asem ai me pam bibo ogodi nsembe ba o Bibo ya dia bibo no ye mebo dem fifie e po e be ko fie o mebo dem fifie ya fa bia ya nya bai wa dia asamba unso wo sere ya fa bia nya sha nipa be o ona producer bit because the birthday one announcement for din show the asama ba kezi ne wo kata jozo wo de mini yire ko mapa unya bi na kira asem oba bia person oba cha de man no die so fa bed they will make me a remote if you change we na me fe fa na ko fie ansa agro o se jawum akwagu ya tata pete na ne cha na ye didi agro anya sa agro na ye di ye ni so abre kromo ni pe bi di nsamfon na ni pe bi su di ni pe bi sika ni pe bi di amanfo sika he anya akwagu na wo siri ase bi ase mi drive na urize mu ba kunko mo bi oni mi di ye ase wa pege bi a channel ga jenzu ni ire producer mi na anya ko se che ye bantabisa ase wa pe ge na chewa ya bo kankete gidi se mfa igane ti ase obo ni pie bo no ka ase na dia me no be kofi na afie so na aye kumi onso agase woni bi ase wa no ka jense me na ewu ti ma me mu nyina ba ye meeting ofi onso pesa ne ya woni pakro e no chredo ya woni pakro
eyi no kire do edi tire fe ko dara ga ese ne me ko se nyame ya no mu nyina kwa meba ye woni pakro so mi anya te esre ebisire nye ye woni pakro o ya ko mjeni adare so e kwa again so you for was there no mama mo kwa me e ka tiaro wanti shake no obiafo ntu obiafo ade yeah gromo a ka ku ye no ya mama ya mama ka wakoma to yem so on na kakra meti maka ne se ampa bruche ni de em se wo yi ne ho afirim yeah because no crash wo ba ha tola na obeche no ba utikum na obi a wo yere wo abusua wo mma na ne wudin ne nam ha in fact ani guase o hwedru mre bi wani pa ho ebi kura na hini ebi ewo ukrom a wo na esese ye de odi ebi kura na dwumadie bi ewo ukrom amafo ntie nipa bi aboni wodua na me de bi ameka se wo ha na se bi ye frew aha yenkum nipa obi sa wo de me ko na ye da mpa yenya ohwe o yenya ohwe wo de sa na ye beka twa yenya ohwe but edru mre bi ho na obi asebe wo yire ewo yire nuanom ewo wase ewo mma esebe udi ni nam radio so tola oton wadro wan nya ade anya fe o ya fre wo ha yenya visa wa se wudi asempa na ye fro ba bia dwumika ko de bia meka sa asem se onua bi wa brecho no de sika ma wo se sidama no na kwa kustimi sidan hyirenye kama wo se wo ba ukohia na tem na tu wo ukohia no nemo wo de sika ne ba na se wo de wimma a de rin confirm no wan sidan na wo te se onua na ba na wo penwura mato sa na te se ye frɛ wo ha wo bonse obi a sebe wo nim nyansa wo so ho no de madu me ka se ye call Fox FM first year chance di asam em se no ni week as in the 2 weeks and ankola bi de on papa nwa bi ba o da cha se sika na kodi papa ne bu no was me ne nkwa aka se na mum cha na ache ne nkwa di maduro me ba ncho mun kan se me ba mun ma metam say 800 million that day na me frɛ papa na papa ne bedi ni huni no si me de me maneka on papa sika bi ni mo maka ache mum na ha minim so me de beduru ati sika ni woni pa de bia me ka se woni pa na woni mpan ye metre ni obi atemo ba woni ya obeye no na wo ya me aka seti awo penifo so ponko abodama ni wura modam tola na busuafo otie ye ne ana obi nim tola onko ka nche se ye kana sem wo ha na wo ma ye lock se ne no ma sesa ka we nyame apata ba na o picture de daso na ye ma ne mre kakra ye ne penifo kasa edru mebe ya ho ode ne sa no ma no na bibinti nenso no kura no se o picture kura na so a ni ye ogbo wudin se memete ne abbo medin kwakutu ne abbo ne din a hwe bebia wudin ko bebia TV wo na ye ne nipa bi okumase a kwaku wo monyo madwe se TV no eye kumase yanko a o abroche nyina ehwe obi a o wiase bi ehwe ene kura bo de wiase se na aketo bi YouTube ne ho anwan obi ehwe wo da ho ni abbo din tola waji oba be sika wo se mi wasam ka o wasam ka so ye fro so a wo uma na ne asam na so wo kan wo bi ka no e de na wo bi ka nipa bi afanyansa kwai wo nipa ohun no da ne kam age ne store bi na wa hye na tale bi eso abobra mi kwa ku mi ba this time obi nam ne ba bi ne se ye wo hwa ne ade ne ade dan form no mi nya bi da wo me kuma busa e kwai ofa so nya wo be na ahiafo sika bi e na wagege no no de ayeye e na nipa bi de dan form mi wo nya mi sa wo we somebody am so me somebody de wo na mi ni bi am so wo bi so ni bi nipa bi atia krom agege amanfo sika ro ba besia sika wose bebi oda kwa yetu no obeka je so yo bantu oni kamafo krom asem oko police station ezi abeka cho se police for na aka enso yenim nkrofo bi edan omoka police for na omoka eno ne ade aya na memega na hydro mebi abeta fidie so a no wanhwe na okaka sam na twa no because obi asem kwa ye wo de we security sa nipa no eno obi so asem kwa de we security nipa no asem we maami ekekeme because obi de na dwen wa bokro no wo obi wa ye che no say sika maami no sika no de ko hwan ne de maami nti ona mi na sika kuta na wakọ na number da wo na chocho fatum ada na nipa bi yes atola
tola baby awon menya sa me so obi nkanche tola se ye kanyansa sama che ni natam ye kanyansa sama che no nyame ya doma kwaku e de enkase ye kire tuntuma je ye ma tola enne enkosi ne juada ana ne da be na bra me boa enkosi fiada ne juada wo de ye ma na homa kakra tola mra se wo so wadu nufu ana se ye frɛ no mfa minim se tola fie e dan ye nyansani wo mi fie nyansani wo na jimi nso wo endo obi afie nyansafo kakra na jimifo kakra ho eno de obi eno se ne fie nkwa nyansafo nkwa because du mmemme anane miam akwa ne kaida yo nipa bi wo ha wo fie sa du me bi nipa bi a wo ye katakata na jimifo o fie nso an ho wonfa so eti ye besre to la fie sebe nyansafo a mo fie ho mo ne to la nkasa se to la maami wo sesei wo bibi kai ne wo mo nko tena se na nso bayi wa no ha ma no ba ye jo kapre aha ye nye kapre wa ha eti wo de bra ni no trust the mami ke bia na mami ke woboa na ye fra na se wo hu number na wonfa de a na wo manipa ni abre oba be hye sika me se ye ni o mami opon de ye kan na wo hwe na bibia nkoso se ye twe na mami twe kakra no obefa na wadwen mami to se me mini ni so wo bonu o but wo yo ba na ni abre etetola nya very careful nipa bebre wu o ma wu aja o mo yire na o mo manom eye no ma bi se na ye hu da bia ne on ya friends na free o ne e kwa woro se ka so ne e kwa woro se mama na free ebre na free asan ba bia wo bia na wada ma nkwa so ti ase etime de kwaku e duro ba ju atrema obanyansafo ye buni be ne yanka na sem tola me de na me no wakasa nyansa so eti kwaku ye fa pompon ha ye nhwa nkosi ayi na obi a sebe woni nyansa no se woti ni din wo radio so ono so beba abeka na sem yawe ansa bi ka ya kameda Asem Npe Nipa panyin na ate ne nka no Honorable Collins Dauda NDC MP awo ahafo ye akodi ahafo nofo se na ya mewrefie na minhira no ohedumadi pa woda aba ne mpatem no yes me Wofa ase no also Wofa me hedumadi no yes na nya minhira ono ana chiri ba na aba na banzo so opene Wofa asema wonsim fo na no ameko mi kuro mi wase brafie mi ko no yi akrante fa komo oba ne nya aduane ni Collins Dauda chiri ba no e fre na na aba onabo ene me bebo abekwan di pa ma me amu se medidi enti Mr. na aba adame ko no nam de okomum ya na ehye wonsem ye chen je koma no command ye jetum wokura medina amade eni aza agrogagu eje me za be 3 days ye je da twa bi ma half ne ye se ne ye pro kakra no eni ye no pro kan ku si jeje hono en ni bi ebe hawa mu gaza mi jiro mu aba me men dazuo o za de te ti nyame nhia no na afi ni personal secretary so eye Mr. Anas so go so ade say nipa wo bua nipa pa no mi wie sire kwakwa do stand papa we o hyehye ne ma maame otumi draw ade de ma na ada na life o yesa ampanimfo ni bia otumi hwe dwumadi a wudi aka mi yesi a be si ampa o be hye ama no odi wanim keto ya go so life ada mzana no ho kan so awrade nhira mo na onye mo kase Asem Npe Nipa panyini de asi ntimi pesa meto aso because ya ma na homa se omra enti omra de a the chance no o se me head ade che na nwumire na me kan che ne se asomdue hu hia kakra me de meti market so what ho no how maya unhuna asomdue so mfaso na anu atayi ye chi no ye chi abrantie bi di nanim so we social media na ye jailing 30 years wakotwa 20 years o de kan ni mfie oba o 42 years to 43 years o hwe bia papa ni mfie adade ye no oba abaye wo se yeso omo years anu wo bibi di ti o ze ma me metimasi kota yi so amenya me fa ahodie afi nam no obi kotwe manso obi a ye chi ni tumbia wonim nyansa bia pia otimi se ohun se bonsam jembi no okwento aba wonsonson ne ho nipa wote abrabọ kwa so na bibi nsi a unhun asomdue so mfaso tola ma asomdue hu hi a wate ye oni ma bebre wo wiase a nipa timi kosie timi locate wo mo de wo ba ema bi me start say change your life esa abobra wo huna no ye wa honhom bebre aso obi ka so so awo so no de wo kodija adu be chini sa wote ukurom so na niam amfa ma asomdue hu hi a mabu ba naji emse na Asem Npe Nipa panyina bua nti amama ye ne ye kama because bi ya obeba na wa ma asomdue we hu ahia ne ye kasa bi mu a enya ne a ope Mr. Abuaji ye CID ni wo central na menhia no ena me koye so ameme hu kotka aduamo na Jimmy won so a wo se ma ye ne mere bi atwam na ne sere menya asem na me ya no afre me acham ne matena se kama wo so fa onim se da bi ufri go so aze da bi
emire bi pan ya wo ye me pan ofa enam se na ma ba fa me tum na asa ba ma sa ye no wa JCDM bisa wa je ya me nhira pa na mu di mani ma ne ma ye fe one nana nana CID nso nana nso ya de enya me nhira mo pa wo moduma so amobɔ nsentral ne na onya mo kase ti ma me ma bo nto wiyam na bibia be ye fa mpacho wo pese ofere ba so bi asima pe ubetimi abo awuram yewie pe Cedar Worship Center ebuakwa Kofolidua Bishop Albert Sechi General Overseer sa nya mini pa we meka asofo miensa no bu omo Ghana pa o ka ho bi me de na ye me sofo firi se papa no menim na nche but utie ne kasa wo hwe na appearance na hwe ne ho perfume sam ho a uhunu nyamesu woni mu yes eno yama miensa me de wi ne ma yeah go wa agosira no me kwa mua no me masa se ntwene o metumi bagu me be sa wa so de ma me wafo nyina ko machi metia wa ma be fili kwa hello 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 udin de se ka se fini he hello oh Kofu hiti pibi account and ya yi didi as anu Kofu hiti pibi account na machine didi as anu hello okay nipa no gina machine ugande ma go nem na what network go 0355 ko kuna blend gram de hello hello yes our opinion only last call and young boy name good evening sir we do my senior program na minjra a senior program na Mr. Mama Miss Canada Semosmano Matia na minjra ye va frefoni sina ye nkanjire obi ase ye production la wo how bi na pese ubedwane beto ya 0509 438 484 0509 438 484 ofrepe ye be frew ye be forward dem na so how bi a wo me yaboa Cedar Worship Center ebuakwa Kofolidua Bishop Albert Sechi General Overseer say nyame ni bawe we fantastic say ye kono when the radio asemba me new mic ni wafidie ni mfiri ana papa ne be ba no bo hu say yes nyame ni pa ba yakramo bye bye